paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagagit ka unay, Kwarab. Isaksak duwak lang iti pagluto ni Auntie Kabanang. Nagswerte katibiyag ni uncle mo na ya. Tas ikapay ti sumanak daw. Nagagitak nga raw. Kanya uncle mo ngay. Saan mo tamay baon ni Auntie Nanggail? Ito talaga mga minasadot ni uncle mo. Awan tuper, aramidin na dito barangay. Uy, saan mo ta? Kunam siguro, jak amaw, ama panlang maturog ni uncle mo, yung barangay hal. Uy, saan na po no dahi ta? Amok amin nagaraw ni uncle mo, Kwaraw. Siyak pa'y mati ko na. Nakasakduha ka ni ti pagluto, mantay. Diyay nga'y paginaw inton madamdama. Nakasakduhak mo tay. Sige, dandani akon makaluto. Yes, kahit nasa wine, mangantay yung taon. Iso nga ayabamon ni Uncle Mau. Ay, mga tayo. Ha? Ay. Da ka mo't gaya man di tanggay. Unbay. Idi agay ayabak itagsakdo. Pulos, asaan ka asumumbak? Jak mangeg. Ang no panagpapangan, adda ka adagaws. Uray sakit, mas dawak matitikas tang style ni Uncle Kaw. Ay, mga tayo din ta mabisin ako. Yan. Si kantumat nga ron ti aginaw. Apay asyak. Denggam ni Kwarog ti si Macdo. Nimat anti tinaglutaw. Iso asikamat ti aginaw. Ingkan ijay bangkag ba daw? Aguray ka mo't Agpalpal papalang da tao may. Agibabaon ka man Aldaw nga rudan. Ingkan tapno ado ti maimulam anatan. Ingkang kunak na. Ay, unay mo dahito Mapanakaon. Nila makururay mo dahito nga. Kayat mo te bumaknang wano saan. Ay, kayat ko Mo lagayam. Ala, ingkan. Di mo lipatan dyan wang Ay, wing gayam. Ayan nandiyan wang. Adda di talikaw. Ay, nalipata mong tinangipagudap. Hindi mo parinting dahito nakaturog di tayong dayan. Di talikudan ti balay na. Ay, nagmayat matibiyag ng dahito kapitan. Imbis ang mapanagdyutay. At daki di ta naman maturag. Marikwanang, nakitam ka din Enteng. Saan mo't maray? Apay abirbiro ka. Kunak imay dito tersenam. Saan mo? Nag-duty nga ta ijay barangay hall. Saan maray? Taada kanyak di tulbak ti barangay hall. Napanan nga ta dayjay nga Enteng. Sapay saan pa yan naginaw? Ay, ni Kapitan ti para inaw. Ay, italaeng maray. Nagrigat nga rod amay baon. Lapsan kayo pa di tayo, kukumaray. Ay pari badong. Mapan ka manen ije bangkag yo. Ay, win amaray. Unay kat naggagat kan ka ba dong? Win tapno bumaknang kami mutan kinituyang kaw. Sigurado abumaknang kayo, no kasta nagagat ka. Ay, sapay kumamaray. Ay, inakman mo't birukan ni Enteng. Ay, berbero kam ni parenting maribanang. Ay, uwan pare. Kahit no agin indayon na nakaturog di talikod ti balayaw. Nakaturog mat gayam ni Kapitan, maray. Inakman kita ay. Enteng? Hoy, shh. Agreeing ka. Agreeing ka, kunak. Apay aririing na kaya. Kasi kapay ti adaganas na ang makaungat. Nagmayat ti tagtagainap ko rinig na. Nalpas ka anangan. Naturog ka mutin adagos. Ay, ingka aginaw. Ay, iturog ko pa'y mambasit. Ay, sana mabalain. Mangan kan tumanan inton madamdama. Saan pa'y anay nawan dagiti nanganan? Ay, iturog ko pa'y. Tapno maituloy ko di tagtagainap ka. Saan kunak nay? Ay, basit lang. Tapno maamuak tin nakaiduli ng ti ado balitaw. Rinig naktubit. Iso aday jay. Jak amon ti ayan day jay tagtagainap ko balito.
nagluluto man antay. Ay, wen nga rod kwarog. Ingka man kit di gumatang iterikado di ta tersena ni Marikwanang. Unantay. Ay, imbag ka pa'y tanalaka ka ama ibaon. Niyang galinting ngay. Jak manam mo. Ay, no oras ti pa nagluluto. Kalaat nga agawan. Ang mukha antay. Ang amno pandangan, nagpartak nga agparag. Uray saan nga yabanan niya. Win nga rod, mangeg na lang ti uni ti pinggan kas kadakot sara. Umay meten adagaw. Ay na, agasam day taan na apit taan na tang badong. Naga daw, tuyan. Kita am ngamin na. Baknang tan badong, awan pa nagdwa-dwa. Baknang tan na! Ay! Mabalin nga tan nga agbalinta milyonaryaw. Mabalinan na! Baknang kamain ka, Ruba! Baknang kamain kene badong kaw! Ay! Tal na ka man. Na, dakas kaday nga ipukaw ko abak ng tan. Natang paila ang data sang-sangwam. Saan pa yakwarta? Ayunan niya. Ila ako tapay mo't nagita. Sakbay mo panunuhutan na baknang tan. Sa bagay, pudnot ako ng badong. Agpukaw kaki din na dagos. Tulungan nagpay mo't ama pa nagilakaw. Nakitam kaday da marito yang ken kabadong ang naglako itinatang maray. Taapay, Maray. Nagado, jain lako da anatang. Nagagat da nga may nga agasawa. Matungpal sa beten tiara paap ni marito yang abumaknang da. Ay, win nga rod. Datalaangan ti agrigrigat. Kano ko naman ni Kapitan adandani kayon bumaknang. Imbaga na dayta. Kasano ko mapasamak ti kasta. Dandani na kano maamuan, dyan nakaidulinan ti adaw abalitaw ka. Natagtagainap na kanaw. No, ha? Mama, ti kamot iti tagtagainap. Kuna naarining mo kano nga men. Iso aturog, tapno maamuan na ti ayan di ado abalitaw. Ay, una yun ni Inteng. Iso ajak mabiru ka na. Tanapan man naturugan. Ngay, agring kan. Kwarog, nasaya at tarining nak. Limbaw nak ni antay amang biro kan mangringkan ka. Ay, ada pa pananta. Ha? Sa dino ti papanantang kay. Natagtagainap ko ti ayan tinagado abalitok. Intaman alaen ijay. Kalmag. Mamat pati ka matititag. Tagainap. Ay na, apikid din asaan. Ay, itan. Bumak nang tayon kada antim. Kaya't mo asawan marito yan. Nalako yu amen, dyan natengyaw. Wan ko naktumit. Iso abak ng kaming kinibadong kaw maray. Ay, nagbiit kayo matabimaknangan. Na, apay, saan ka mamatay? Kaya't mau nga ipakitakan ka? Nay, koinsamo na kita nakabulsakan ka. Pudno a coins dagitawi. Ang kita umot, adagito'y nakabulsa dito sa bali a bulsak. Na, ha? Sos, nagadaw na sagsasangaribaw. Ay! Kunak tumot kan kamaray. Baknang kayo na talaga. Milyonaryo kamain maray. Apaya dito'y matbangkag mo tinapanantang kay. Dito'y nga ron tinakitak iti tagtagainap ko nga ayan di ado abalitok. Pakakitaan tangay ti ado abalitok ditawi. Kat nakasamsamak mat dito'y bangkag mau. Tanabayagan asaan yung ngay nasasikasaw. Nakarurot ngagpaiso Apay nga, tasigun iti tagtagainap ko. Kat dito'y mati ayan ti balitok. Amo kung ti katasawan ti tagtagainip mau. Anya ngay. Nasken ngagmula ka tapno bumaknang ka. Banugan nakpay langmet. Kitam data tabadong kananatuyang. Bimak nang dan, gaputa nagagit dang agmula. Nagbiit damit na bimak nangay. Saan da gaya maturog akas ka?
Ay, Kwarog. Ayan ni Uncle Mau. Ay, gininaak. Na, apay, nakabanugam, intay. Damagam ako ni Kwarog. Naggapo kami nga manidi na sa makabangkag ni Angkal. Na, apay anapan kayo ijay, kat nakasamsamag. Ibabaon ko ni Uncle Mau ang mapanalinisan kan mulaan, ang nagsadot mate. Naitagtagainip na kanong araw nga ijay ado abalitaw. Ay, inting aya. No saan mo amulaan jay bangkag mo, awan to ti balitok a makitam ijay. Kastamot lang timbaga kantay. Imbag pa'y ni kumarik atuyang, tanagbak ng dan kan ni Badong na. Aw, nangig mo Angkal. Awan. Di naktumat ngamin patpatsain. Ay, inteng, nangagmaw jay imbagak. Bak nangan da kumparim abadong, gapo ta nagagat da. Ay, pasikatan na kan tumanan. Kapitan, nasayaat mo tayo may ka nagjutay. Ay, diya ba makaturugan? Uray pilita kat maday. Madimad ngamin ti sobra apan naturog. Eh, unsa? Nasobra aksa ti naturog. Ay nasken nga si kaswumo, da iti barangay tayaw. Ah, apay mat? Nagadon dagiti programa asaan ang naipatpatungpal, kaputaturog kamot ngamin naturog. Aya. Adon ti kabarangayan tayaw, ti agrik-reklamaw. Awan mo ti amok nga reklamo. Ay na, adaw, kapitan. Kitab na ita sumungad. Nimot pa rin badong day ta. Wag, umay sama agreklamo da ita. Oray pustaan ta. Kasta siguro ang magmag na. Obserbaram nga minati panagnana. Nananak. Kasla na idumdum mati panagnana. Panag na ti milyonaryo da ita panagna. Kasta ti panagnati milyonaryo. Medyo agsakang-sakang. Ay di mo pigsaan. Ah. Ang mga numanggag na kakiday. Nangag na kansa mga agpaiso. Makaungot mo ti rupa na. Oray man milyonaryo ti panagnana. No, saan mat nga agrup-rupa a milyonaryo? Oh. Saan mo't nga agpaiso nga agrup-rupa baknag? Ay, amom ti rupa na kagawad. Anya? Agkarkarupa kami nga awan makukwarta na. Ayan na day taturog, kapitan. Ay, adak dito paray. Nasayaat may, ta nag-duty kan, paray. Ay, kalma unli. Apay, akasla makaungot ka aya. Ay, talaga makaungungitak, paray. Apay. Gapo ta madandanagan kamay, kanituyan ka. Pero may tinervyos may, paray. Apay nga agnervyos kayo. Kasano asaan kami nga agnervyos. Dengga ma. Naga daw ti kwarta may. Milyones, paray. Unay ka alastog mon. Ay, madandanagan kamay. Tada kanumit tindag iti hold up pa dito'y kabildatan. Oh. Kasano hold up kamay? Adaya. Kita man na ita reaksyon mo. Kaya't nasawain, saan mo nga mo ti mapaspasamak dito'y barangay? Ha? Gapo iti kinaturog mo, paray. Nakariingak tupay. Hagalibtak ka mo ta, paray. Na. Saan ka nga turog-turog? Yay. Aramidam ni trabaho, kas kapitan. Isu nga ron nga agmi-meeting kami kadag iti tanod ka. Kwaraw! Aw, Angkal. Ay, ayabam dagiti kakadwam atanod, agmi-meeting tayo. Tani, agner-nervyos ni Paribadong. Tapay nga agner-nervyos ka, tatabadaw. Why, tadagayam na kiti hold up dito'y barangay. Ay, lapdan tayo ida nga agaramit iti kalukwan, dito'y barangay tayo. Kasta, tapno na talgay, ti barangay tayo, paray. Ay na, kapitan! Saan kami nagturog-turog? Aramidam ti umno para iti barangay mo. Ala, sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay nakwarog, itay nakapengor urayon ni Kapitan. Agong ungat ka day, kagawad. Ay pirmi Ha? iso nga umunagkan, di ta opisina na. Maong tanak man na nabigbig at adyak amo tiga po na. Imay nga min nagreklamo ni Kaba dong idi kalman. Anya man ang tinreklamo nan. Dagita ka no street lights Saan mo't ka nung agsilawan? Nagda ko nang kail. Nakatugawak dito isang wanam. Ay nasayat mat. Makakaungat ka may. Ay talaga ang makaungutak. Ung tanak manay. Ay talaga Amom ka din, nagtaraki ka itanghal daw ang kail. Oh! Si ka lang tinakangagak iti dayta. Ay, pudno aya. Bagbagay mong tupay di tabis ngay mo di tatenga. Ay, aya. Ay, kun kat. Kuno ni antim saan ko abagay. Kun nagsilang day tabuok mau. Nagdigos ka di ang kail. Malaminak, iso ajak nagdigos itanghal daw. Sana bali ang kail. Nataraki ka lata. Kasta ti kay kayat ko adengdenggan. Nang runa ano sa anak nga ung tanang kail. Kasla ka artista. Ay, wang gayam anya. Nasken gayam nga ungtan ka. Apay ngamin nga ung tanak. Bigbigat. Apay saan nyo abang bantayan dagiti street lights? Saan damutan nga agsilaw? Saan aya? Imbay nagreklamo ni pare badong. Bayamang kail. Takitaan mi ana imbag. Tagtagi basitin na pa'y ti kabailakas kapitan. No kasta nga umay agreklamaw. Ay jak kayap ti kasta. Unang kail. Bayam takitain may. Tapnusanin nga umay agreklamaw. Kaba daw, adamot agbirbirok kan kay di kalman dito tersinak. Asino day tamaray? Padam mo talakay. Ang mga nuji kumpare ka taga kabangi ba nga barangay day ta? Wan, tagay di kabangi ba nga barangay. Namisnak mo day ta kumpare ka. Imbag pa'y day ta kumpare ta namisnak. Di kapitan na kumpare, di nakpay pagananaw. Ni Kapitan Enting ka day tidakda ka mataw. Ada pa'y sa bali a kumpare ka kapitan ay amare. Ay, adula nga me, di pa ka kumikuman na. Mapan kumangki di bisitahan day ta kumpare. Sigurado apasangwan nak day ta tinaimas a pulutan. Anya day tatangad-tangadom di takwarog. Dagiti man sila o dagiti street lights. Apay nga agpaiso nga awan mo't sila dagita nga street lights. Doon sa mga laala. Nagsip nga dito'y barangay tayo nurabi ay. Unya raw na natuyang. I-report ko kini ang kalintay nga awanan bombilya dagiti street lights. Wan man, ay wan gayam. Damag malakan ka no nakitam ni tatam abadaw. Jak bun nagit kita ita ni tata ba daw? Ay, napanan naman nga tan. Iso ka diti sa pasapulan niyaw. Wan nga raw, napanan na nga ta. Kunani ka ba dong, ama pan na bisitaan, di kumpare na di takabangi ba nga barangay. Na, asino nga tamot da di akumparin? Pada namot alakay. Aya, Bayam tama pa namot bisitaan, day ta kumpare na. angam dinan samutin malagip ti agaway maray. Kunay, awan ti sumak daw. Ay, di nakman ni sumisama na kasta, pare. Amo mait nga da kayat asawan dito nga isam ko pare. Ay, adaya. Nabayag ta nga minasana nagkit-kita kay. Iso adjakon malagay. Daytoy ngay pare. Katawa daytan parya. Saan niya isan? Kayat nasawain, agsat ta. Ay, win gihaya ya. Ngam, anya mananti kaya't asawon daytan nga, ya pa nagkatawa. Kayat nasawain, saan kan nga agawid?
Aginom tangag patpatnag. Ha? Ay. Nay, apay akas tamot ti panagisam mo pare. Bangir mate. Kaya nasa wine, asa anak ang mabalay, ngagpatpatnag dito balayaw. Taagungay, nituyang kaw, pare. Ay kasta. Pangurin na kadayjay, nujak agaway. Ay nagkapoy kan. Nagado di ta pambar. Ay, wala niya. Iswasikin pare. Aginom takit day. Apay nga taasan ang nagawid ni Badungkoy di Rabi ay. Na, ay jak amo at jak mo ilamlamang. Ay katbirukin nyo mo't eh. Sa dinaw, Saan amabalin asaan nga agawid ni Badungkaw, kapitan? amok ana sakit tinakamaw, no saan nga agawin ni Badong. Dungdungom ngamin kay. Saan aday ta, kapitan? Anya pa ngay? Awan ti sumak daw, agbalsig kan aginaw. Nagadukat ti trabaho nan ngay. Kato na, isopay ti para luto iti pangrabi imay. Saan ka ta nagawid? Bayam, tano, aguri ka. Isumot day ta sumungan. Na, unag paisaw. Inkasabtunan. Sa dinaw tinagapwang ba daw? Apay nga itakala nga nagaway, altawan. Nagadu kita sa ludsod mo na ya. Na, inururay kay di Rabi ay. Saan ka si Mangpag? Aguray ka ka di, tagpalawagan. Anya ti palawag mau. Amom no apay asa anak ka nagawid di dirabay. Ibagam ti rason, darasam. Sa anak ka nagaway, tanagsipngat dito barangay. Jak makita, ti pagnaak. Ay, wanan niya. No agawid ak, ngawan silaw. Jak makita ti dalan kaw. Sa daya, Ay, lakit di ah. may padugmama ka. No ngay magasgas da ito'y ropa. Oh, di pumangit akaw. Kaya't mo aya, mapasama dita. Ay, saan ah? Iso asaan ka din nga gungungit kanyak. Kan amam no sino tiyong tam. Asinaw, Ni parintay. tapay ngong tak. Uda, tasan na ngay kantisilaw na gito street light. Nakasip-sip ngay titirapay. Basta awak maray. Kita nakita tamot nga agak apa damari to yang kan paribadong saan aya. Kawan, kano dandanidag pinungaw. Idi kuan, agin inisum damutan. Naka-holding hands da pa yun ang nagawid ko nam ki idea. Nag-sweet da ang nagawid. Iso nga rod nga idi nakitak ida ang nag-sweet. Kaslakayat konti makiasawa. Kala at analagip mo ti makiasawa. Kaslamayat sa. Ay na, apal mo lang day tama ray. Ay, mayat sa. Makiasawak sa muton, tapno di na kun kanayo na kantsawan ni Marituyang. Maribanang, Apay maray. mabalin ka di akasaritak ni kapitan. Ay, win amaray. Imbag ta saan pa'y anapan ije barangay hall. Inteng! Apay. Adda ni Marituyang. Kaya't nakakanaw ang makasarita. Apay maray. Tarimaanin nyo mo't adagiti street lights dito yung barangay. Tayo, kapitan. Wala niya. Sa bagay, binilin ko ni Kwarog, akitaan na dagita nga street lights. Una, taday tati makagapaw no apay asan ang nagawid ni Badungkoy di Rabi ay. Isot ko na. Siyempre, nasipngat ti kalsada. Na. Kasano kuma makaaway no nakasipsipngat mat iti aglawlaw. Wen kunamlatan, tapno malpasay. Sige mari. Paikak iti silaw, dagita nga street lights, tapno awanan ti pambar ni Paribadaw. Agawid mo't siguro. Win papanamon mari. Ay, uwan gayam. Adda na lagip mo, Marituyang. Anyat nalagip mo mari. Ay, ikwa, kapitan. Dumawatak man iti bugkoong yun, wadda. Una, ada. Banang, buguong ka now. Wen, mabit lang, Maray. Kun akon kahit umay ka man ng dumawat, Marituyang.
Ay, tartarimaanin yun, dagita street lights. Wang tatabadaw. Tapno awanan ti pambar mo asan nga agaway. Aha, banbanugan nyo lang dito pagbagiya. Bilin nga rod ni Uncle Kao. Bayan nyo, nasaan nga agsilaw? Ha? Apay nga ita nagbaliw mo ti panunot mo. Iday, agrekreklamo ka, anasip nga ita. Kasla kayat maun nga awan silaw. Isupay ka mapaggastusan ti barangay. Gibannog yu pa'y nga, yamang tariman. Sursurutak lang ti bilin ni Uncle Kao. Narigat ti maungtan manan. Malama ka mo kayaw. Sige, panawan ka pa'y, kuwaraw. Idrantam sama ti umay gumatang dito Tersina. Uray rabi maray. Wala ta naglawagan ti aglawlaw. Awan mo't siguro ti agreklamaw. Tada amin ang silaw dagiti street light. Agawid mo't siguro ni Badong kon inton madamdama. Ay, awan manan. Ay, diyak mo nga raw no sa dino manan tinapnapanan na. Amang ano impambar naman ang dayto street light. Kasano nga'y pambar na naglawag matang. Kuban, imposible asaan na pailaang ang makita ti pagnaan na nga agaway. Naladaw ka man na nagaway, tatabadaw. Aldaway. Ay, wun nga raw kuwaraw. Naggapwam aya. Di taman ka bangi-bang nga barangay. Ayan ti kumparek. Kitno binarbirok na ka man ni Nana Tuyang. Bayam di ta. Damanin maungtan alakay no kastulang. Ang dami ti pambar ko. Nalawagan, tatabadaw. Saan mo na mabalin nga ipambar da ito street lights nga wan silaw da? Ay, ti ko na ma. Nalai nga ngagpanunot iti ipambar ko kuwaraw. Siyak pa'y mati ko na. Awan manan ni Badong kumaray. Saan sa manan nga agaway. Nay, napanan na ngay. Sapay sa anak ang makaturog no awan ni Badong kaw. Papapanan na aya nga men. Diyak mo amaray. Ipambar nan tumanan deta street lights. Ay, kasano nga ipambar na. Kat naglawagan iti aglawlaw ura iti rabi taagsilaw aminen dagiti street lights. Apay nga itakalaan. Napanam. Nay. Ah! Mo ilayat-layat kanya deta binalsiga. Nasakit day tatuya. Talaga nga ipang urkukan ka dayto. No saan mo asong batan dagiti saludsod kaw. Apay asaan ka nagawid iti rabi Ay, kuha nga main tuya. Kastoy nay. Di mo ipambar deta street lights. Tanalawagan ti aglawlaw. Lipasan pa nga may muti baga ka. Sumanaukan to mga main. Anya ti bagam. Sa anak ang nagawid, tamakasisirap na kita street lights. Kastagayam. Ay, sus tuyang. Pangurin na katalagan ni tuyang ko Ay, gusto mo tinatuyang. Tumaraya ko na Angkay, anda umay ko i-report kan ka. Nagawi din ni pare ba daw? Day tangarot ti umay ko i-report. Ay, Naaldawan na nagaway. sigurado nga inong tanan ni Marituyang. Saan na lang nga inungtan? Pinangur na ba iti binalseng? Ay, nagsakitan. Apay, naaldawan ang nagawid? Wanang kail, tanasisirap ka no kadag ti street lights, isuasan ang nagawid iti rabi Ay, tilo ko a tao. Idewan ti street lights, pambar na anasip nga. Itaan na lawag, adalat na pambar na. Init kanina na tuyang iti ultimatum nan, isuasaanin na makarwar iti rabi Nasaya, tapno agnakab. Ay natatabadong. Saan nga natila ipampambar mo? Anya nga'y, di na pang urkalaka ang nga ro. Ala sigay! Tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok ken iti direksyon VJ Puklay. Musika Dante Martinez.
Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kumayak ko mamakikapi dito ibalay mo kwaraw. Yung kasta matirupa. Tinakaw damat ngamin ti ka barbarwa sapatos ka, wangkay. Ay iso anak ko na stiropam. Asino tinang takaw? Diyak mo Kasano tinakaw da? Yung kabil ko lang matidirabi di tapagik-ikak iti sapatos ka. Di taas idagtiri daw. Apay ngamin adi mo inyo nag. Nalipatak nga rod nga impaw nagdirimwarak. Tanapan kami ngamin nagrunda. Nagrunda kay magayam. Ngam apay anatakawan ka pay lang nga. Yun nga raw. Kasla nasipot tayo agtatakaw. Tamo na nga awanak. Kuya, ayan tayo pantalon ko nga original. Nangikam, hindi inakas mau. Ne, jak mo't inakas. Kunakit di ano inakas mo itay simangpot ka. Tawan mo't ijay sampayan. Ay sas, ang mga nunatakaw ay. Ah, Nangina day dya pantalon ko to yan. amo ka, kano original day chay. Kakaiso na nga intad jay gayam ko nagapuya, brad. Ay saus, ang mga nutinakaw dan ba Ay, daw? sana mapalin na. Kakaiso na napintas, kinalagda pantalon ka. Ay awanan, ang mga nutinakaw dan. Ay, una yan. Ti mapaspasamak dito yung barangay tayaw. Maribanang. Uray planggana ka matakaw. Apay, natakawan ka iti planggana? Daan matkit di day jay planggana nga aluminom. Ay nga mayat pa'y day jay. Tinakaw damutan. Ay, amangan no ilako da. Ay, una yan. Agraman plangganak di da pakawanan. Ay na ado at talaga ti agtatakaw dito barangay tayo. Ang di tayo mo, no kabarangayan tayo, no taga sabali a barangay. Ay, wan nga rod Di da nga ta makaamiris adakos ti kasjay nga aramid da. Barito tayo masabat ka. Dabaklay ta anak kasakaw. Ay, anya tili na unday kita sa kuyo. Anya ko matibibiyang mo, Kapitan. Wun nga rod. Anya ko matibibiyang mo ngay kapitan. Santa ka matapakibibiyangan Iso di na kami matpakibibiyangan. Ay, nagtangsit kayo. Kita tili na unti sa kuyaw. Plastic bottles na gitoy. Sana nanas ka na kita ampay, Kapitan. Di ka man manaktak, kapitan. Aglisi ka itidalan me. Pasalsali ka, Kapitan. Wun nga rod. Intan nyo yung, dan. Nagbastusin da gito ang babaritaw. Hindi dak pa rin ispito mo. Ay nagalas da gijayan abu marito. Awang pa respeto da kanya kakapitan. Dabo yung kanyuyong tinaganda. Wan. Dagijay dagiti agpitpidot iti plastic bottles sa dailako. Agtaktakaw dan sa. Ay, narigat ti agibat iti sao, inteng. Nula nga damo ti agtatakaw. Ay, di ka agsasaw iti kasta. Ang mga no ada makangag. Dagijay ka ti atapag nga agtaktakaw. Saan na nasaya at ti kasta, inteng. Ang mga numadaksan ka, ay narigat ti agat atap. Apay nga inyo nagmuda kita batya kas kada timba ditoy. When aluminum dagitoy, inteng. Ha? Ang mga nutakawan da nga uray imalaldawan. Oh, pati dagita takawan da. Katwain, Ay. nangina ti per kilo ti aluminum. Kunamsa. Sa bagay. Kita man ni bakit milyang di tabanger. Kat tinakaw datay kasirula na. Agraman tay may sasako nga uging da. Ha? Pati uging takawan da. Ay katwan nanginamutlaang ti uging. Ay, anya mutin. Kat, awan ka di tiwagas mo, tapno matilew dagiti agtatakaw. Ako
Agronda dagiti tanon. Kastalaan? Ay naiwaragawagan dito'y barangay. Anasken nga idulin da na imbag dagiti mabalin a matakaw iti babalay da. Tapno di da matakawan. Oh. Day talaan? Ken agpasyar kami iti babalay no ital daw. Ta kumustaan mi iti bumarangay. Reporting on duty, Uncle. Reporting on duty, Kapitan. Urit! Kas bilin ko kada kayaw. Agronda kay ana imbag. Gaputa adun ti agtaktakaw ita dito barangay tayaw. Wan, Uncle. Good. About peace. Pasulong na! Hup! Awan! Atu! Ada! Mangrege pakon marituyang tanay rabieng. Madamdama apay, agsarsarita tapay. Apay ngamin aya di ka pay lagawin. Iso nga ron ngay mayak dito'y tirsidam, tao mayak agparier. Mas may mayat ti angin dito'y, tanay nalamlami ay. Sana bali taaglut-luto pa'y lang ni Badung ka. Ay agawid ka kigday, hintayin katulungan ni Badung Mau. Madamdama apay agsarsarita tapay. Agawid kan kunak. Ang mga no takawin da ni Badung Mau. Ang mumet nga ado ti agtatakaw diti barangay tayaw. Anya, takawon da ni Badung ka? Si kaki di ati takawon da. Anya, No takawon da ka. Ay sus, itulok mo. Kano arakupan da ka. Itulok mo lata. naa. At least, mapadasa mo. Mayat mo ti pa nagpariir mo dito paraangan niya o tataba daw. Una, apay papanam, tanakadanon ka dito'y paraangan may. Kitrabein. Agronda kami. Ay rumbang lang tanay. Ado dagiti mataktakawan dito'y barangay tayaw. Agasam ta tinakaw datay original a pantalong ka. May uray siya nga raw. Tinakaw da mo tayo nagpinta sa sapatos ka. Na, tanod ka, matakawan ka pa eh. Naliwayak nga raw nga impaon nagti sapatos ka. Iswa tinakaw da. Alain ka nga ro din agrunda. Tiliwan niyaw, dagiti agtatakaw. Yuyong, Intan, nagadunda ito naburas ta kamatis ni Nana Banang. Sige. Aha! Da kayo kayang tagtatakaw ha. Chip. Kwa. Di mo kam din taglibas. Tamang ano pa ibalod kayaw. Ay, diyak ka ti mabalawd. Uri siya, jakmat kahit ni mabalod. Aw, kita. Buyaw kanyuyaw. Sumbatan nyo ti saludsud may. Anya day ta, Chip? Anya pa'y dagiti tinaktakaw yaw. Malaksid iti ado akamatis ni Antibanang. Ibagayo ti pudno. Tapno nasayaat kayo. Ado ati tinaktakaw mi. No di ka magtakaw, agbisin kami. Pudno timbaga ni Yuyong. Awan mo't timangawat kada kami ti trabaho. Yagtakaw kami na. Ay, ibagak kadagiti dadakkel yo ti kastoy nga aramiden yaw. Awan mo't labibi ang dananang kantatang kanyak. Nagsinadan kat pinanawan dak eje balay mi. Simurot da iti karelasyon da. Kat saan da na nagawawid. Anya? Ura siya. Awan bibiyang niapong ko kanya. Makaamuak ka nun itibiyag ko. Tamas kayat na tayo may isang apo na. Ngamin, ada iji abroad ti inana. Kat pau-pau itan na iti kwarta. Idin to siyak. Awan ti amakan inak. Amang tad iti kwarta ken kuana. Tanagsina damutin. Anya? Ay, una yan. Anya, pakpakanan da kapitan, dagiti agtatakaw. Wain to yang, an-anakin da, dagiti agtatakaw. Ay saan na mabalinday ta? Kaslakan kanunungan na mutin dagitang agtatakaw no kasta. Talaga, mate. Awan na talaga ti Serbina, kapitan. Di na pa'y lakit pa'y balaw. Wano pagmultaan na kumayda. Awan nga rod panunod na. Nalalainga nga dayaw nga misaw. Heh, pagkadadaulan na dahi ang aramid na. Iso nga inton sumaruno a barangay eleksyon. Abakik taon, siyak taon ti kapitan.
Laglagi pa nyo adwa, Boyong, Yuyong. Iti kanito apumanaw kayo dito balay, talaga apay balod kayo. Tauray sa dino ti paglemlemangan nyo, masarakan da kayon to, dagiti pulis. Wen, apong banang. Un apong banang. Agyan kayo pay laang dito balay may, tapno saan da kayo apay balod. Kat agtrabaho kayo, nalawag. Wen, Wen, apong apong. banang. Di kay agdanag, taykan kayo iti sweldo. Wen, Un apong. apong. Ken iti kanito nga agtakaw kayo pay, talaga apay balod da kayo. Saan kami ngagtakaw, apong? Saan kami nagtakaw? Tadimi kayat ti mabalod. Pag tinasabat ka dito'y kalsada, pare. Apay aya. Konsentidor ka mo tanya. Pinagnaid mo pa'y gayam, dagiti agtatakaw, iya balayaw. Ay saan ako nga agpalawagkan ka paray. Ha? Kaya po tadi ka mo ila makaaw-awat. Tauray ka sa no ti palawag kaw. No di mo matladenggan. Useless. Anya. Ay nakon. Di ka manaktak tay nak ije barangay hall. Oh, nasaya at tanadalos ti ginaikan nyo dito parangan. Ala, tulungan dak ngagmula ka dagiti masetas. Wen, Un apong. apong. Saan laeng ang masetas ti imula tayo? Agraman natnatag. Wen, Un apong. Ibitin tayo dagiti daddo maapasaw amulaan tayo iti masetas ken nateng. Ket da kayo ti katulungak. Wen, Un apong. apong. Aywan gayam. Adda ginatang ko akaws yo. Chinelas ken daddo mapay akasapulan yo. Laban yun to tapno maisuot yaw. Agyaman kami, apong banang. Wow! Nagpintasan ti aglawlaw ti balay antay. Wen, kwarog. Nagpatulong ak kadabuyong kanyuyong. Antay, sipod nagnaid dito yung balayo da buyong kanyuyaw. Awan matan ti madamag a mataktakawan. Wen, kwarog. Tatalaga nga isuda ti agtaktakaw. Nagagat damot gaya mantay. Kasapulan dati mangipateg kadakwada, kwarog. Ubing dapay, kat masapul nga adda mangigiya kadakwada. Iti kasta, saan da nga agtakaw. Una antay. Idi damaw, binutbuteng ko ida. At talaga apaibalod ko ida iti kanito apumanaw da dito balay. Kat nagbuteng da siguro. Iso nga aging gaita, at dadalat ta dito balay. Kasi damutan niya. Awan parikot nga agyandan ditoy. Gaputawan moten mangipatpatag kadakwada. Nakasarita yo ka din dagiti naganak da. Wen, ni Buyong, pinanawan dagiti naganak na. Iso nga okay laang nga agyan dito balay. Kat ni Matyuyong, nako na ni Apong nangaawan kanu parikot nga agyan dito ni Yuyong. Tadi pa'y iso apakpakanan na. O yan. Malantay. Tumulong ak para kadagiti ubeng. No kayat da, pagadalan tayo pa ida Ay win kwarog, napanunot ko matday ta. Tulungan tayo ida, tapno nasaya at to, timasakbayan da. Na, saan mo nga anak dabuyong kanyuyong? Ngam igat-gatangam ida iti bado da. Imbagak meten kan katiga po na, no apay a pinagnaed ko ida, ijabalay may. Apay, di mulat na maawatan. Aggas-gastos ka ki din dita para laeng kadakwada. Ay win ay sikaman kit di mare. Bareng adama ited mo nga uray manaw, ta isupay nga igatang ko iti kasapulan da. Anya, ha? Kundi ampon ka iti agtatakaw sa ita, dumawat ka kanyak iti kwarta para kadakwada. Ha? Nong ka! Na ay tinisting kalaeng marituyan. Ngam kasta una yan apungtot mo. Ay, pakpakawan! Igatang ko lang iti naimas asidal. Ngam tetad ko kadagitang agtatakaw. Ha? Ay, uray ka sa ti panangilawlawag ko ken ka.
Saan kalata makaaw-awat, marituyag? Ay, naimas to'y kapim. Sus. Unang kail, agkape kalatan. Awan gayam, awanin madamdamag tayo magtatakaw. Sipod nagnaid dabuyong kanyuyong iti balayaw. Un nga rod. Awan iditi kananda, iso akapilitan ngagtakaw da. Iso tulungan tayo latay da. Iturong tayo ida iti nasaya at adalan. Iti kasta, sandan nga agtakaw. Unang kail, naibaga kinyante at tumulong ak iti gastaws into nagiskwila da. Ay, nasaya at no kasta. Kinasarita kida, kat kayat da kano ti agiskwila. Ay, mayat Kat ni buyaw, kayat na kano ti agbalin na pulays. Pulis? Ay, sus. Manungay ti matrikulahan na tao. Ididinamag ko ni uyaw, nuan nyamot ti kayat na nga dalain. Kunana kayat na ti agbalin na pilota. Ay, sus. Ay, kasano daytan ka, nagngina ti matrikulada. Iso manipo dita. Agurnong tayo iti pagadaldaang kail. Yay! Ay, pangalaan tayong tungay ti pagmatrikulada. Saan mo pa'y lapanunutan dahi tangkail? Tinapatay, napagbalbaliw tayo dagiti nga ubay. Ay, kasanon taon numadanon ti aldaw nga agmatrikulada iti nakangingina. Di salda, mauntay talon niyaw. Ha! Ala, kapitan, tinaskan kat napagbalbaliw yung dabo yung kanyoyong. Saludo ak kada kayo kada nanabanang kan kwarong. Gaputa ang muyot itumulong, itikas kada boyong kanyoyong. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sawalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Fergie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ayos! Inuwar mo manon, dahil sa tricycle mo, badong. Wait, te pabulod ko manan kay ni boy. Di mo't adda ordinansa ni Kapitan dito'y barangay tayo. Nga niya. May parit ka dagiti ubing akaskin ni boy, ti agmotorsiklaw. Nagado dita nga ubing agmutmutan. Naa. Mabalin ka di buludak manan ti motorsiklom, tatabadong. Ay kito na. Amom laki dito agmutar. Di buludan. Amok kat no nagbisbisiklita pa yun. Kabisadom nga rodin at agbalansay no kasta. Un ato tabadong, isong awan pagdanagan nyo kanya. Kat papanam kumangay, boy. Kas iti sigod, agmuturak ang mapanag-eskwela. Di kagdanag, siyak ti makam mo. Nay, asino di limabas nga ubing nga nakamotorsikla? Ni Boy dayjay, Boy tinagan na. Nagpartak ti pa nagpataray na iti motorsikla, kasla tumahitayab. Kastamot nga minti aramid dagiti agtutubaw. Gaputad da motorsikludan, nagpasikat dan. Ay, wen nga rod tirigat na, no adda madung parda di taalugan ti sa balay. Mas dawak man ka dagiti naganak dagiti nga ubeng, ta itulok da ti kastangar aramidin dagiti anak da. Nga rod amoda mo ti ordinansa dito'y barangay. Impluensyan nakit niya dagiti pada nang agtutubong agmotorsiklaw. Ay, wen nga rod kwarog. Kinapudno na, sa nga polo da amin nga adda motor na. Yay, nagadudan. Ay, parikot maday ta apari ba dong?
ipabulod na ti motor na. Tirigat na. May nga ubing ti mga aramat iti motorsiklo na. Wanggarad, kasla saan alak lakayan ni pare Badong. Ay, Uray mo't dagiti daduma di ta anaganak. Itulok da dagiti anak da. dagita mo't anak-anak ta baybayan da dagiti anak da. Tidakas na. Awan sa pay ti kumpleto a papeles ti motorcycle da. Ay, dakal a violation day ta ah. Minor di edad pa ila dagita. Kastapay. Awan pa'y driver's license da. Kat kasanungay dayta inteng. Nalaing da nga ag motorcycle. Ngem di damot ammo ti may papan iti road regulations ako na da iti English. Ay, makuna a parental negligence to daytan ah. No dadakas a mapasama kadagiti anak da di basol da. Bataw, nga pengay nga ipalubos yung matin nga motorsiklo ni Bawi kat ubing pay. Ay nakwara og saan lang mit anibaw iti adda motorsiklo na dita. Amo yung mati ordinansa tayo dito barangay. May parit nga motorsiklo na giti ubing. Ay uray man no kasta. No awan mo tag tiltile wala man. Anya? Ibagam kanya angkal mo nga inteng. Tiliwin nan ni boy. Ha? Sana mang ipatungpal iti ordinansa nga awan mo tag tilew. Di ni pare inting araw timang tiliw ka na kwada. Yay. Kastate ko na ni pare Badong ka. Unang kay. Ay. No kayatyo ka na, tiliwon yun ni Bawi kan dagiti kakaduha na. Ay naglukon. Imbis abagbagaan na ni Boy. Nga raw. Ay, una yun ni pare Badong. No nalakala ko ma. Taya ramidak iti terms and condition data a pare Badong. Tapno saan atila sa sawuna. Apay ngay, awan met ni Boy nga imay nang isubli iti motorsiklaw. Uy nga rad. Mga no sa dinula di tanti nang ipanan na iti motorsiklaw. Apay ngay ngagpaysaw. Kita ama, awan ti papeles na dya motor. Saan mga ngagparparang jay tawag matangak. Amangan mo no tinakaw dan da dya motorsiklaw. Ay sapay ko maata saan. Tapno iyag namutlaang ti papilis na. Apay nga men, taimpabulod mo pa'y laang. Ay namadi mo lang no sana maususar. Ha? Diyak mo mausar, tadamit jay kompleto ti papilis na ngaususaray. Ay di mo nakikita ni Boy. Awan pa'y mo't paray. Sapay inalan na jay motorsiklaw. Ay no kasta. Iso di nakita da. Napan kano iji sa bali a barangay. Anya? Nagiinom na kano iji ka nabartang. Kakadwa na kano dagiti kakaeskulaan na. Ha? Imparada dati motorsiklom iti igiti kalsada. Ay sus, naturog dalatan iti tenggat kalsada. Ay sas. Apay ngay. Ay naimbag, awan tinagkandak iti patrolling iti daydi Arabi ay. Ay paray. Tanwada. Sigurado ang nakita idadagiti pulis. Ay uwi na niya. Saan laday ta? Di man itulok no pabupabuludan dagiti ubing nga agmotor. Di mo nga min mapanpulbuludan ti motorsiklo ni apong mo abadong. Kumaa. Kaya't kung aron ti makasursuro nga ag motor na nakagawan. Kinapudno na. Kaya't nagitinagan na kanyak tapno makaadalak ka no. Iso nga itulok damat ang mapan mo buludan ti motorsiklo ni kabadong. Wen, isong awan pagdanagan nyo kanyak, tamo daday ta. Ay kat iso no dayta ti kayat dagiti dadakkel maw. Uray to pa'y ni Tata Badong, kat di nakpawilan nga ag motor. Kun may sa, tapno na bibiitak ka no ang makadanon iji eskwilaan may. Mabalinsamot ang mga ladagiti ubing iti student permit. Tapno legal mo't ati pa nagsursuro da nga ag motorcycle. Wait. That is for learning purposes only. Ay wanan niya. Masapol, nga dakadwada amang isuro kadakwada. Hindi boy launay, agmay may sangag motor. Jak kayat, nga adapay dua wuno talo, nga back rider. Ba di no maminsan?
Ay, manungamin ayat agbalin a backrider ko ma, integ. Ay, rumbangkat may salaang. Ah? Ay, makamuda iti biyag na. Total, amuda mo't no niya ti ordinansa. Aw, abday tamanan ni Bawi. Ay sos, nagpardas ti panagpataray na iti motor. Numuna takasla kamatin na ti angin iti panagpataray na. Ay na, ay, ang mga numadungpar na ti tricycle mau. Ha? Ay, aday tan. Ay sos, nagpardas! Hmm? Ay na,Ag-overtaken na, oh. ah! Ay! Saus! Naidungparan! Parang! Ay, sus kamit Bawi. Imbis kumamot nga agin inayad ka nga main. Suray, Chief Kwarog. Suray. Nagsardeng ka kumaa. Hangam nagpataray ka kit ni napagiwang-giwang iti sintro ti kalsada. Pasikat ka pa ito, nag-overtake ka. Ha? Kwa? Agyaman ka ah. Tasan ka ang nagrabiyan. Ay, Chief Kwarog. Jay. kasta unay anerbis ko itayon. Ah? Ay, kunaklaki, kanibusan naman nga ubeng. Tinasayaan, mapan mo kitaan ni Boy EJ Balayda. Di kagdanag. Isublinan tumot lang, ti motorsiklaw, tuyeng. Ay, madanaganak nga raw. Ang mga nutila masursur-surnan a lugar. Anya? Delikadaw. Tala magayam maturturong da. Umadadayuda magayam. Sana bali magkiday, taadayo dito, iti opisina ti LTO, ako na da. Di kag sigsigurado ba daw? Ura da violation, saan mo't lang agtiliw da kwaraw kan parinteng, nga agpapanpay no may sa apules. Anya? Talaga? Anya tinapasamak dito'y pare. Na, tagdabag ka pa lang, kit kita am tinapasamak. Jak amo nga nakadungpar gayam ni Boy paray. Impabulod mo ti motor mo. So adwa kayo ang makaswan. Anya? Ay, sana mabalin na paray. Na, Apay ko maakarama na ngay. Dagiti lang dadakkel na ti agbayad. ay sana mabalay na ta rason mo. Ay, no kasta, tulungan na kami nga rod paray. Na, agaramit kayo iti violation nyo, agpatulong ka. Pangasim ka di paray. Ay, urayam dagiti pulis. Anya nga minti naramid mo. Tape asaan mo ngayon, sublikan niyak ti motor, boy. Napasubok namin kadagiti babarkada ka nagpasyar. Ay na, kasanuta pa yan ngay. Kwa? In-report na tagaya mo ni parinteng iti may sa apulis. Ha? Ti just mo ita parinteng. Madanaganak. Ay di kag danag. Agtiliw ayam, iti pulis iti kasto ya violation. Mabuto nga. Ay agtala ka man boy. No si kanto mo nga main. Tila papapananyaw. Sorry tata. Sana na maulit. Ay, matikawak. Tatabadong uno ang kalbadong tiawag ni Boy. San nga min apudno akaanakan ni Badong ni Boy, Kapitan? Anya? Nagamamu dalaeng gapu iti motorsiklo abulbuluden na. Ay, isumo lagayam ang nasakit, tinakam ni pari ba daw? Kasano? Nadagsen ti violation ni Boy. Ay. Makigudwa pa'y ni Badong. Ay, day takait. Eh, kasano mo nga min kain pabulod ng tumutay motor na? Oh, Kunak man no awan ti mabalin nga agtiliw dito'y, Kapitan. awan nga. Apay nagkuna. Ningarod ba daw? Ay, apay kit din asaan ngay. No, madiputize damit ngagtiliw. Madiputize ko nam, Kapitan. Anya ngay mo day ta. Eh, kahit nasawan, napuintaran kas may sa adiputay. Anya ngay manende ta deputy. Ay ta nagdagulit ka. Awanay. Natiliw kami tuyang. Kunak tumang amin adi kag sigsiguradaw. Kunak no ordinansa lang da dyan ni parinteng. Nga awan agtilaw. Anya, Ada magayam. Ay sinalbag. nagkunang amin ayakan ka.
Ay, sinalbag kayo din di kastoy abiyag tuyang. Iso asi ka ba daw? Agbalbaliw kan. Awan ka no pagbayad dagiti naganak ni Bawi tataba daw. Anya? Isu asi ka ti agbayad iti multayaw. Ay, nagkarumitin da kita. Siya amutin amin ti agbayad. Kataganos ka ah. Ay, salbag ti kastoy aya. Agbabawi ako araw. Awanan ti mabalin mau. Nalpasan ti amin. Di nanto mga minam mo ta, glise jay loko aboy. Kasano ko mga amo na ngay. Kat awan pa'y seminar na. Taminur di idat kat nga raw. Si kantumat nga main. Pinabulo dami ti motorsiklaw. Kat amom nga obeng. Nagbayad akin ni Kwarag. Agmulta ak. Ma-impound pa yung motor ko, paray. Ay, mabalin pa'y ama ibalod ka ah. Pangasim ka di, paray. Tulungan na mo na. Ay, awan may tulong ko tabason mo matlaang. Kaya't ko lang mati makatulong ka ni Boy, paray. Tadayo ti pagadalan da. Amo nga da ordinansa ama iparit dagiti ubing agmotor. Paray. Inton maminsan, no kayat mo ti makatulong, itulod mo langan iti pagadalan da. Makinang pa sumbrek da. Oh. Huwag, paray. Saan nakasta nga ipabulod mo latan ti motor mo? Di mo amo. No, narasok dagiti agtutubo ita. Ay, pakawanan na ko, maparay. Itak lang nga makaamiris. Ay, pagbabawiak ang naladaway. Ay natatabadong. Saan nga min amabalin alabsingin nyo ti ordinansa di ta baranggayo. Tapno awan to ti agbalin at parikot nyo. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Tangag pa'y surifyaw. Ngamawan mo't kargahan na amakan. Ay, day ti pakarurudak. Sayag ti kuryente. Ado ti kargana adanom nga inuman yaw. Aginggat kay kayat yaw. At ako mamot kargahan na nga ado amakan. Isong ti bagbagak kanyan tim. Ay, ikanak iti igatang ko. Tapno mapuno day taref. Dayta ka ng gail. Dawatan na kanyantay. Awan nga rod kwartak. Unay ba ti... Ay, ikaman na pagsardangan nga agtaol di aso. Marurudak no kastoy. Ay, kita amday ta nga ugalay. Nalaka ka nga agong unget. Isukat alim makay adagos tilangam. Ay, si kaman timang pasardeng kwarog. Unang gail. Salagay, sumardeng ka nga agtataol. Paya tataulan na dahi ta aso ni Uncle Mau, Kwarag. Ay, si kamot gayam tataba daw. Adan ni Uncle Mau. Apay aya. Kasarita man, taday reklamak. Mabitla nga raw, tayo nakibagang adda ka. Ang kail, adda ni tataba daw, adda reklamo na ka now. Pagawid mo. Na, apay apagawidan na. Ingkakat sangwain. Ay, umay ka kwarog ta adaya rasa askaw. Ha? Inya day tangkail. Daytoy. Na, apay amasapul ayara sa asmaw. Ay, wanang kail, ibagak day ta kinitataba daw. Ay, saan kami ang mabalin ang manggag mo? Isungay niya rasa asko ka ni kwarog. Na, Ay, isaganam Jeref. Sigurado ama puno iti makan. Anyati ko na ni Uncle Mau, Kwarag. Nagawid ka ka na, tataba daw.
Agsubli ka nga umay, agreklamo no at daawit mo ang manok. Manok. Tapay di manok. Iso nga rod ti kunana. Di nabiyag ang manok ha. Kawitan mo nung upa, basta manok. Ay, unay mo daytan. Kaya't mo asawin, saan lang aksyonan di reklamo, nawan maitad ko ang manok. Nalawag day ta, tataba daw. Kahit anya nga iba daw, nakasaritam ka din ni Kapitan, may papan ka dagiti nagtatagari a video kyan di ta kaaruba. Ay, saan? Di na kaya't asangway. Masapol ka nung dawit ko ang manok. Manok, pangalaam nga iti manok, kat piyak pa'y mo lang dagiti taraken ta. Naitangarog kay ti pampanunutan. No kasta, saan na nga aksyonan ti reklamaw, aging gang awan maitad kan kwa na? Manok nga rod ka na. Pangalaan tangay nga raw, iti manaw. Kay kagawan, ano ka din dagiti nakapila di tarwar? Ay, wan, Kapitan, nga mas dawak tunggal na kapila kat adamot awit da ang manok kas kada nateng wano prutas. Ay, very good no kasta. Anya day jay, Kapitan, donation da ka day? Ay, regalo da. Pagbibingayan tayong tao. Ngamday, kasapulan nga adu tibingay ko Ay, kasta itan. Uwin. Kasta. Sige, rugya mo ti agayap, ta sangwag ida. Basta adawit da regalo. Sige ko ano, punuwam day tarif. Unang kail. Awan samot ti lugarin dagito ida duma. Ay, ada. Anya nga awan. Nagadumot lao na yang kail. Di saan na masapol nga agpalingkin ni Antay. Sana na talaga ang kail. Tadun ti abasto tayo. Ay, Maray, umayak lang gumatang iti Ricardo. Amok amaray, ta nagado ti regalo nga inyawid ni Kapitan. Ay, wen. Ay na, kompleto kami iti masida. Kinapudno na, uray siyak, nagaduma ti inyawid ko. Aya, Nagbibingayan mi nga opisyal dagiti regalo dagiti tattao. Ay ngam ni Kapitan ti kaadwan ti inyawid. ay isungarod nga umayak gumatang iti Ricardo. Taagluto ako. Uray siyak agluto akmetan. Aw, anya ti sipsiputan ba daw? Pampanunutan nga raw, no pang tiliwak ti manok, nga itad ko ka ni parinteng. Ha? Dayjay nakitam jay agtiltil ay amagmag na amano. Ay, wala niya. Upa dayjay, naglukmag. Anya ti makunam tuyang. Mayat ka di at hiliwan day da. Ay, sigurado amaragsakan ni Kapitan. No day tatitad mo kan kwa na. Ti kudam kay day, aksyonan nan adagaws, ti reklamo king kwa na. Kag anya pelang arudar aramidum ngay. Ingkan tiliwumaw. Ay, nagalisto ka lakit din warog. Saan na ka pa nga inayayaban ka? Adakan. Ay, Amuklatan ang kail. Anyat oras ayin. Oras ti pinangan. naimas ti sidaan tayo ina. Kastoy kumakanayon ang kail. Kanayon na kastoy. Binilin ko dagiti tataon. Ano ada kasapulan da? Masapul nga ada awit da regalo. Sakbay. Asagwag ida. Ay, mayat day tang kail. Tira lata. Niyan ti gayam ngay. Ada pa'y lut-luto na. Amay sa putahay. Ay na, nagmayatan no kasta. Aw, nangeg mo ba daw? Mangrugita manin amang perwisyo dagita karuba. Wait, mangagaw. Ay, sa anak man na makaturugan na ko start. Ang bayam, ito biga. Sigurado na makasarita ng parintay. Imposible asaan mo ang makasarita. Nagdakkel nga upa jay itad mo. Kahit inkulong mo, ang mga nung makataray. Wen, inkulong ka, ngam adala ang saludsod. Ay, saan ka na sumanaludsod? Itad ko lang tangking kwa na itong bigat ay tama na. Sino nga tati akin kupwa day tama na? Maray, umayak manan gumatang iti pang Ricardo iti lutwak anaimas asidaan.
Maray, damagag man kan o nakitam jay upa ang manok kaw. Apay, mapukpukaw? Wan nga ron maray. E di kalman, saan mo't nga imapon? Ay, napanmot siguro nagbirok iti love life na Syakto pa'y katawan love life kaw. Unan naki din, da jay amanaw. Ala, di ka madanagan, Maray. Tano makitak, ibagak nga agawi din. Tabirbiru ka. Naglukmugin ang manok ti awit mo, paray. Paraking ka dayta, paray. Andaman yung garon digwa ko na. Ay, magreklamo ak man, paray. Sige, agreklamo ka. No, anya ti reklamo. Reklamo man, Wen, aksyonak day ta reklamo. Ha? Yak pinalpas nga imbaga, pare. Ay, sakpay ti kunam! Ay, sus! Ay, digwan ka inton, madam dama. Ay, ala, sige, agawit ka, Ay, paray. aguray ka mo, paray. Ah. Aguray ka mo, da. Nimpay mo amuti, reklamo. Ay, amukon. Jay natagari ang video kya nakaruba yung ti reklamo. Oh. Ha? Oh. Ay, nagalisto ka magayam no damaitid kuking kamanok, paray. Ay, manok ko naman. Anya nga'y, inted mo lang jay manok kin ni Kapitan, badong. Ay, kituna. Ay na, kastalaunay, tiragsak na tuya. Apay mo't nga taakas tati style ni Kapitan. Masapul ang marigalwan, sakbay nga aksyonan na dagiti reklamaw. Nagalas nga rod nga ugali dayta. Ha? Ay, badong, mangrugida manon nga kanta dita video kiyan. Unak man no'y naksyonan ni parintay. Apay nga'y tagkakanta dalat tamay. Napigpig sapay ita ti panagkantada. Aray, apay nga nagadudag ito ihawit tama na, Damagam. Bagkatamlata ka di. Talumatay. Dahil may sakit inted ni pare badong. Dagito duha nga Inted ti kaaruba ni pare badaw. Sino akaruba da? Jada video kyan na. Ha? Saan ka tingin reklamo ida ni Tata Badaw? Ewan, may salang ba ti inted ni pare badong amanaw. Din to tadwa, ti inted dyan reklamo na. Yay! Ay, maribanang, Apay, Maray. damagaman kin ni Kapitan. No apay ang nagpigsalat tamot ti panagvideo kida di takaruba may. Sige, tadamagak to. Nagreklamon ni badong kukag. Kaya't mo asawan. Saan pa'y nga inaksyonan ni Intay? Ay, saan pa'y nga rod maray? Nang ted kami pa yun iti manaw. Anya ti Inta diyo? Manok ti karuba maray. Saan nyo ang manok? Puro piyak pailaang mo dagiti tarakan may. Imbaga ni Marikuanang, amapukpukaw jay manok na nga upa. Aya, Ay, amangan mat no jay manok ni Marikuanang jay tiniliwyaw nga intad ka ni Intay. ay saan maray? Kahit akin kukwangay nga ron ijay manok at tiniliwyaw. Saan ako kwa ni Marikwanang? Dahanag mo na aya. Ay, makaugita ka talagan. Sana mabalinday tayo. Oops! Saan ka mabalin asumrak iti opisina? Agpatingga ka la ditari daw. Tapi asaan? Awan mo awit mo ang regalo. Ay, makaungita ka talagan no kasta ka, paray. Dimto pa'y na aksyonan dyan reklamo king ka abidyo kyan. Ay, dayjay. Ida, agbiro ka man ni tirigalaw. Kapitan, syakman mo, ti agreklamaw. Ay, agidan kayo nagreklamo. Ireklamaw ni Kabadong. Ha? Tapay maray. Ay, ti pasil kuking ka. Damagang pailaang. Tiniliwyo jay manok kaw. Ha? Iso ti intad mo ide kan ni Kapitan. Ay, kuha maray. Ay, rumbang nga ireklamo da ka paray. Kapag nagtiliw ka iti di mo manok. Kasano paray ka di mo maaksyonan ti reklamo may noawan maitid miking ka. Nang tedak iti manok. Ang di mo ilatay na aksyonan. Ay, saan mo ang manok dayjay? Kapitan, kasano da ito? Yan na mapaspasamak ni ti barangay tayaw. Ay, no, agnanayon na kasta paray. Ireklamo da kan. Ha? Aming kayo, ng opisyal. Ay, delikado tayo, Kapitan.
Urnosen tayo ti sistema tayo, Kapitan. Nariga taon ti maireklamo. Ay, talaga nga urnusin nyo ah. Ha? Sige. Urnuson may. Ikanda kami iti oras ken panawin. Angkay, apay nga itawang maninti karga ti refiyaw. Ni Antimat. Awanan ti karga na tain sardengan da angkel mo ti agawat kadagiti anyaman akla sa iti regalo. Apay nga angkay, awanan tinayimas sa sidayon tayaw. Damagam ni Antim. Na, apay asyak. Sika ati rumbang asumungbat, ta sika ti kapitan. Ay, wala niya. Song batam ti saludsod ni Kwarog. Ay, insardeng mente agawat iti regalaw. Tano ituloy mo dayjay. Ay, may kat kami. Anya ngayon ti sidayon tayo ita. Ay, song batam day ta kaanakam, intay. Ay, ano san tayong tinatang? Nasaysaya atan ti kasta, taawan ti problema. Saan kayo pa'y ang maireklamo? Ay, Kapitan Enteng, agtrab-trabaho ka para iti pagsayaatan ti barangay mo. Asaan ka kumaapasuksukan, tapno na dayaw kalat na kas kapitan. Ala sigay, dinang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo 10 iti direksyon, Virgie Pagloy. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basi. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagpig sa lakit din ti tudo na idirabi Una, nagpaot pa yung mga ron dayjay ato daw. Imbag no awan tinarga ay, wano nailos di taturod ken bantay. Sana maliklikan day ta apasamak. Nang runa kat nagado ti pinukan dagiti nalay nga aguging iti kayo. Ay, maiparit ti aguging iti kayo. Angem addalat tamot mangilibas nga aguging di tabantay. Iranada ti aguging iti rabi. Depanda iti aldaw. Tapno awan asok na. Ngem arunan da kanumanan iti rabi ay. Ay, nalaing da iti kalukwan. Angem numaminsan, no awan pangalaan da iti kanenda, kapilitan nga aramidan da. Anya ti imbaga ti principal ken ka, Kapitan. Ay mas daaw ka no. Tanagado ti limangan nga eskwela kalpasan tinapig sa ato daw. Apay ka no alimangan da. Kay tangarot ti kayat ko ama-aman. Kasano ko makapitan, mapan ka iji pagadalan. Ay una tapno maamuan tayo no apay. Kasta ka day. Ita ka din ti ipapanmaw. Ay una. Tapno maamuan tayo no apay nga adu tinaglangan kadagiti ubbe. Awan ka din ni Kwarog dito'y balay. Mapan kami kumaijik pagadalan. Day, apay amapan kayo iji pagadalan. Imbaga nga ron ni principal nga adu tinaglangan nga eskwela. Anya ti makagapo. Apay abasit tinapan nag-eskwela. Dayta nga ron ti saludsod. Iso nga imay na imbaga kanya. Amuan nyo no sa di ti paggapuan dagiti ubeng alimangan. No ijay sentro, wenno ijay amyanan, wenno ijay abagatan. Dayta nga ron ti kayat ko ama-amuan. Iso amapan kami kumakan ni Kwarog. Sige, mapan ka ijay paradaan. Amangan no addapay la ijay. Lumura kayo ka diyang kail. Lumugan kayo na, tay tulod kayaw.
Kaysa anak alumugan. Uray ibatim ti tricycle mo, ta sumurot ka kanyak. Ha? Abay kumasumuro takkan kang kail. Papananta ka day. Ije pagadala na. Ha? Abay mapantay dyan kat santa mo't nga agadal. Kang runaan na, santa mo't maistraw. Ay saan lang nga eskwela kan maestro, ti mapan ije pagadalan. Uray siyak mo't akapitan na. Umay kan taintahan. Imbaga mapanti kapitan. Kat siyak ti alalay mo. Kasta ka di ang kail. Anya nga minti mapanta aramidan ni Jay ayan. Ay nagado ka aksaludsod mo. Umay kakit din. Apay anapandakwarog ken kapitan di tapagadalan, maray. Imbaga kanon ni principal ken ni Enteng nga adu ti limangan nga ubeng. Awan siguro ti isuruan dagiti manursuraw. Na, apay ngay alimangan dagiti ubeng. Iso kanu nga ro ti mapandoktalan da Enteng no apay anaglangan da. Kasano kuma? Mapan na damagan no sa dino apurok ti ayan ti ado alimbangan, mare. Apay ngay nga ta. Alangan mo't anaggigiddan da nagsakay. Sakit ket ti kang runaan arasom no apay nga aglangan ti maysa nga ubeng. Ay, maamuan tayon to ti makagapaw. No apay anaglangan dagiti kaadwan nga ubeng. Anya tinaamuan niya iti pagadalan ka ni Kwaraw, kapitan. Mapan kami jamyanan ta damagan may. No anya ti parikot da. Taapay anaglangan amin nga ubing ijay. Uwan kapitan, agdamag kayo kadagiti naganak. No apay pinaglangan da ti anak da mapan ag-eskwela. Si kangarudon ti mabate dito barangahol. Ta mapan kami ka ni Kwaraw jamyanan. Uwan, kapitan. Saan kayo masiguro nga agbayag ijay amyanan? Depende No anya ti maduktalan may makagapaw. No apay naglalangan dagiti ubing. Makitam ka diti adda iti masungat tanggal. Ti basit arang tayo wunupot bridge iti karayan. Awanin! Dita lang ti mabali na pagnandag iti ubeng no pumalasyo da. Awan pagnandang aggapo dita bangir abantay ang kail. Masapol nga titinulong tayo ta iremedyo tayo ti panakasukat ti naanod arang tayo. Sabay masapol tayo ti adwa kayo kan kamayan tapno maisublitin na yanod arang tay. Dapay mo dagiti dadakal akabli ama arama tapno maisublitirang tayo. Sige, pakamuan ta dagiti lalaki di tabangir tapag titinulungan tayo at tarimaanan tirang tay. Nakitak may nagkuyog dagiti agulitag anapan ija amyanan. Adda nga tapaskay napapananda. Didak pa inawis Ti damag kao ket mapanda kanu amwen no apay anaglangan amin dagiti ubing at taga ijay apuro. Anya kumangay ti bibiyang na no naglangan da. Apay manursuro day ta abating day. Isungarod ti nagkamangan ni principal. Mas daaw no apay anaglangan amin dagiti ubing nga aggapo ijay. Agin lalaing manin atay ta abating day. Ay nabadong pagrebengan na ta isuka nga rod ti kapitan. Inkamang dakon kwa na ti parikot. Apay ngay anaglangan da ako na. Apay nga ta. Nay, nakayumot paray. Naggapan niya. Napan mi kinita ti parikot. No apay naglangan dagiti ubeng. Kahit anya ngay tinakita yung aparikot paray. Narbangarod tirang tayo pagnaan dagiti ubeng. Masapul matarimaan. Apay apagparikotam day ta. Iyaramidam iti resolusyon Taipan mo ijay munisipyo. Talagang ngayaramidan mi Ang mabayag no yuray mo iti masaknan. Ay katanya nga rod ngay. Masapula kabayatan nga agur-uray iti mangtarimaan. Mga ramid tayo pa iti mabalinda apagnan. Agbanbanog ka lang paray. Nalakaya ta garamid iti rangtay. Ay dita kayan. Natapimba naman. Di na kaya ti tumulong. Anya tinaduktalan nyo. Apay anaglangan dagiti ubeng. Nayanod gayam tirang tay pag naandaan tay. Ay sos. Kasano nga rudan? Kaasida no awan sa bali adalan no saan nga ijay. Magnada iti bantay. Nawatiwat unay. Tadayo mo ti jay. Wen
Anya nga tikunan ni Uncle mo nga aramidan niyaw. Kabayatan ka nung aururayan ti tulong ti gobyerno, da kami ti agtitinulong ang mga rami di tirangtay. Wen takaasimot dagiti tattao nga aggapo ijay. Masapul nga no sakti magnama pa ni Jibantay. Tay nakibaga ka dagiti lalaki ijay nga agtitinulong kami antay. Wen kwarog tapno mabibiit. Damag ko nga addabak ng abalikbayan nga agnanaod ijay. Kay kayat na kanu ijay tanaulimag. Kung ka nawantay, nadamag kumutday ta. Nabiit ka na naggapoy di Amerika. Ay anyat ko na dagiti lalaki iji napanam. Maragsakan da ang kail. Mangisalog da kanu iti kayo kan kawayan. Ay nasaya atap no saan unay nga adu tilangan dagiti ubeng nga agapo iji bantay. Tainak mamut ibaga ka dagiti mayat at tumulong dito yang kail. Ay una tapno mapantayon ijay. Ay itarimaan tayo. Ay, ayan ngay kayam dagiti aramaten tayo lansa kan paggalawt. Inalan ti may sa atanod pati martilyo ken ragaday. Inawis ko gayam ni tata ba daw, ngam di na kaya ti umay. Ingaraw naman ti kinasadot na ken kinapaidam na. Di na kaya ti tumulong no da kakastoy pagkasapulan ti kabarangayan. Ay nakasukat mat ni pari badong. Mapansiguro ijay ilay, nga awan mo't agbiyahe at tricycle. Awan tanapan amin dagiti driver at imulong iti maaramid arangtay. Pay mo't akas jay day jay akaba dong. Saan ama nagarayat? Wen nga rud no isunto ti agkasapulan, awan to siguro ti mayat a mga rayat ken kuana. Agnakam to nga taan mapasamak ti kasta, maray. Saan ko maamapasamak day taa? Ang no iso ti pagnakman na, ay adamot pagsayaatan na. Ay daytoy akaadu tayo, no agtitinulong tayo. Mabiit malpas ti trabaho. Udno dahi ta ko naman kail. Adu ti may tumulaw. Nangitugot dahi ti kawayan kan kay-kayaw. Ay, pagsayaatan na no kastoy nga agtitinulong ti bumarangay, ta mabiit malpas. Nurayan tayo pa iti resolusyon ngayon panyo ijay ilay. Adu pa iti pagdalanan ng nga opisina, sakbay maaprobaran. Ay una, sana basta kid daw, ke adan. Dapay nang ikuan ng ibaga, ngayon bagkan no talisto kang kail. Ay, may mayat metlang ti agserbi asi pupudnaw. Tapno kay kayat na tayo. Damot sumungat alakay nga nakadwana nakaawit iti karton ang kail. Ay, nabiit pa'y asimang panabalik bayan day ta. Ay, kasta ka niyang kail. Isugayam day ta alakay iti kung kunada balik bayan. Ay, anya nga tati awit na. Nakakarton ba't? Ay, saan pa'y amay-may sa ti nakaawit iti karton? Ay, hindi suna mo't iti ayan dagiti kakadwa nga trabaho ang kail. Ay, awang nga pa sa. Ay, aginanada nga ta dito'y ayan ti maaramid arangtay. Ay, kita, linukatan mo't tila kay ti karton ang kail. Asit ganta. Diyan makatrabaho. Iso siyak ti agpamiryenta kakapsat. Ay, nagsayatan na po balikbayan. Sa pa'y makain inom kan mabisina ka na po balikbayan. Magan kayo iti tinapay. Kaya nadamot soft drinks dita, babaro. Ado tinalami. Damo ka ado kayo. Imbag tadabas tuyaw sakbayan arbatirang tayo po balikbayan. Ila ko kumati anak ko, ngam saanin. Ipamiryenta klangan kadagiti magtitinulong. Amang isubli itirang tay. Inton maaprobaran ti resolusyon. May taramaan to day tao, kat may mayat tao na po balikbayan. Kaputa makita, asay sasaya at kayo, kan si aayat kayo ngagtitinulong. At aited ko akong kunayo. Ha? Apresyarak ti ganwat yo. Ay, anya nga ititid niyo ha po balikbayan. Sagutan kayo amin iti dolyar. Ado ti ornong ko dolyar. Ngam saan ko ama itugot na matayak. Ikan na kami iti dolyar apo balikbayan. Pakalaglagi pa nyo mat kanyak. Akas ka barbaro ka baranggayan nyo.
Naikamang ti anak ko dito'y. Makita, ket nasaya at gayam ti kababalin nyo. Ay nagsayatan nga makaigamak matlangan iti dolyar. Kaya't ko nga iwaras ka dagiti naayat ama nagtulong. Iti pakasapulan ti kabarangkayan na. Anya ti kunam tuyang. Winarasan ti balikbayan iti dolyar dagiti nagtrabaho ijay rangtay. Wen, nunapan ka kumamot, di adda kumamot dolyar mo. Ay nagsayang ay. Napanak kumamay. Si kanto mga main, adda papaidam mo, iso anarigat mo't asumreken ka ti grasya. Grasya, jay dolyar. Nawadwad pa'y adolyar tinwaras na. Hinton maminsan, tumulong ak tumay. Tapno may kanak may iti grasya ako nam. Sa kala tumulong no adda amom ama iwaras. No kat adda meeting, di ka pa'y mapanmakimiting. Ha? Iting, wano makanla ti paglaingam. Nalpas ka din tirang tay nga inanod tinapig sa ato daw, inteng. Una, ada pa'y dolyar mi amin ang nagtrabaho. Ah. Ni pare badong saan na timulong. Di pa'y nakakita iti dolyar. Ay, dolyar kunam. Pangalaam kumamot iti dolyar. Inwaras di balikbayan nga agnana di bantay. Ah. Isupay ka ti nagpamerienda kadagiti kakadwa ka nagtrabaho Aya, ay, nagsaya tenday ta balikbayan. Saan ana imawt? Iso siguro abimak nagtakas jay ti kababalin na. Ay, nakaawat kayo iti dolyar. Ay nakatulong kayo pa'y kadagiti agnawd ijay. Ay, saanen nga aglangan dagiti ubeng, taadan rangtay apag naanda. Ay na, doble tirak sa kubanang. Nakatulong ak. Ada pa remembrance ko dolyar. Ni ba daw, di na kaya ti tumulong. Awan dolyar na. Good job, Kapitan! Si Kamat, tatabadong, tumulong ka, tapno maparaburan ka. Hala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, June Red. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.